Kan? Bilang aja. Es apa maunya tuh? Jus. Campur yang segar-segar Bu, jeruk. Oh ya, jus segar-segar. Nih, siapa namanya nih kalau boleh tahu nih? Adit Kurniawan. Wih deh, Adit Kurniawan, guys. Halo guys, wadidaw guys, ada suara ondel-ondel guys. Wadidaw, ondel-ondelnya mana ya? Waduh guys, ada ondel-ondel guys. Mantul guys. Wadidaw guys, ayo guys, kita turun ke bawah guys. Mantap guys. Mantul guys. Wadidaw guys. Turun guys. Wadidaw guys. Wadidaw guys. Wow. Ada ondel-ondel merah guys. Mantul guys. Wis. Mantul guys. Ada om donat guys. Wadidaw guys. Ya. Mantap guys. Wadidaw guys. Musik guys. Alat full guys. Mantul guys. Mantul guys. Waduh guys. Waduh guys. Waduh guys, ada ondel-ondel guys. Mantul guys. Wadidaw guys, ini keren banget guys nih. Mantul guys. Mana bang? Arjuna yang kemarin ya? Oh mantap nih. Dari mana nih arahnya kemarin nih? Tadi nih? Baru jalan. Oh iya. Mantap nih guys nih. Mantap guys, wadidaw guys. Guys, ada apa RT guys? Mantul guys. Iya. Ya. Keren guys. Mantul guys. Ondel-ondelnya guys.
guys. Masih banyak keseruan-keseruan lainnya guys. Tetap di ondel guys. Wis. Mantap guys. Mantap nih. Ya? Hah? 8. Bikin aja 8 esnya. Santai. Oke. Mundur. Mbak es mbak. 8 mbak. Iya es. Iya. Iya. Ngaso dulu coy. Iya. Es apa tuh? Bilang aja bilang. Tadi bayar sama Om. 8 orang kan hari kan? Bilang aja. Es apa maunya tuh? Jus. Campur yang segar bu, jeruk. Oh ya, jus segar. Nih, siapa namanya nih kalau boleh tahu nih? Adit Kurniawan. Wih deh, Adit Kurniawan coy. Iya. Hah? Apa? Tinggal di mana, Adit? Tinggal di Kelapa Nunggal. Kelapa Nunggal? Cilengsi? Ya, jauh, Dit. Ini nyemper apa gimana? Main. Hah? Main? Oh iya. Mantap guys nih, ondel-ondel guys Arjuna Betawi guys. Nih guys, waduh guys nih guys, wah bunyi guys, mantul guys. Arjuna Betawi guys, lengkap nih guys nih. Nih, mantul guys nih. Ini kedoknya kedok apa nih? Air Ratu Angeli kayaknya nih. Iya. Nanti kayak ateng. Nih, siapa ya ketuanya? Siapa ketuanya nih? Hah? Ini. Gimana ketuanya? Ini dia. Ketua kelas mana? Itu tuh, Kelapa Nunggal. Ini Adit. Wih, iya. Mantul Adit ya. Kalau ini siapa namanya nih Bang? Yuda. Bocil. Nah, Bocil. Wah, mantep Yuda Bocil ya. Iya. Oh, ini siapa nih? Ini namanya Ariel Luna. Ariel Luna bukan? Iya. Ariel Luna. Ya, kalau ini boleh siapa tahu namanya? Hah? Hah? Adik-adiknya langit. Awan. Oh, tinggi juga ya. Awan botak. Botak pakai tuyul. Iya. Oh, ini siapa namanya ini nih? Ini Cepot. Cepot. Wah, Cepot Alvin. Iya. Hah? Jajan. Jangan nanti dulu mbahnya lagi repot mbahnya. Iya. Siapa lagi yang belum namanya ya? Ini belum nih ya nih. Mas, apa namanya Bang? Nggak punya nama. Bagus Bang. Ini apa namanya nih? Gilang Dirga. Hah? Gilang Dirga. Pea Cungkring sebutannya. Meo Cungkring, mantap nih. Oh ini siapa nih? Babang Ganteng. Babang Ganteng, weh. Andika Pratama dong. Iya. Itu namanya Babang Pamungkas. Emang nggak pernah ke Pers Market situ? Kemana Cikunir? Iya. Main ke sana. Main. Mampir aja ke Babe itu di Jalan Haji Idrus. Oh iya. Iya, di situ ada yang banyak situ, ada ondel bocil. Ada Om sendiri nih, ondel Nahla nih. Ada ondel TV. Hari ini main iya. Hari ini. Besok kalau bisa mah Sabtu. Iya. Keluar nggak Sabtu? Sering sono pada main. Sanggar Neng Betawi nih sering main. Terus sanggar yang biru Cikunir siapa namanya ya? Fikri ya? Yang biru. Sanggar Raska Cikunir.